chomir thlani somni ni lai ni kan lo thleng vele tareng mai ngai thatu le thlir tu zong te chibai kan han buk thar le a cheu ole tunruma hian ni dang kan puan thin ang thovin Middle East lam thu thar puan tur kan nei le dona thei an buaina rei vele ta viau maya ama ero chu buaina hi chin fel a haran yange buaina cho chu awol angai hianin a chin fel lam hi a har tral zel maya ngong tam tak anei to bok nen hei Gulf bial phei chu oil nga ram an ni a hei wang hian an buaina hi khovel hian a tuar big em mai ani hi directin ram rang a ngong an nei chho nga la Hormuz Strait dan cha alonia Iran longchol mun US Naval Force ten an handang chat boka chutiang chuanin in bei ton na oil facility kher an hanin ka sak ton bok nen Iran lam la in Gulf bial mun ma US ina base ada an munate an facility poimo oil mun ma ani emo civilian infrastructure dang poni se an bei boy mai ani a kha kan puan thin ang khan UAE United Arab Emirates pheju nisom libor velzet indolai khan ballistic missile zanga somnga le drone missile avain sang hi chuang fe mai khan an be ania kami nuwa US nena in ka haya nuwa voi ni UAE hian Iran atringin be na an tok le bokani kha chutiang te chuan nia thil kal dan chu he channel lo ngai thla lo clear thin tu te chuanin kan lo hredo vek to in rinom puya kan lu ma in arikep ang rengen he thu ngai thla thar te kanom takin katiang khan US Iran in ka hai nei an nia in ka hai chunga in biak fel tumin theito pan chu ama ro chu in ka hai chunga in biak na khan omzia anei lova hei tun haya an agenda in pom ton tir tumin han phar boi veo maya chu chuanin in nor ton na lian tak a ring chho ani US in point som panga omna in dauti top na tur helai ram bial buana chin fel na tur le US lung oina tur te pon yange chu tiang point som panga chu Pakistan kaltlangin Iran hne na US chona thona hei hi Iran khan ngai changa an ngei tua rife mai an ngei tua hnuwa khanin counter offer mangin US an chang le ta Donald Trump khan pomchi ani lo thu le bol ho mai ani thu te anti ania chutiang chuanin an buaina hi pun lun chho zela chulai kar Iran chuan UAE an lo be bok nen US President Donald Trump le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu te phone call in be in Iran laka be pui thlak na thar tho chungchang an soi ani ka chutiang chuanin Trump hian be pui thlak na lian tak Iran chunga kalpuan tumta a ama ero chu arab ramte atopa hanrun lang vele a Donald Trump chu be in Iran chuan in remna apom thei nge na turin ma lak an hrelo thu le beiseina hanla nei thu Trump an hril Trump hianin arab ram hruai tu de beiseina chu ataka chan ngei te po an ring ve boka chu wangin Iran laga be pui thla na kalpuan tumakha tlemina hunan son hla le ni in nimin lam media te khan chon an tar langa keni pon nimin lai te khan chon kan han puan kha tuna hian chu thu chu alakal tame ka ni thu thar omle ta chu Iran hianin deal an pom lo ani chuan tuna tangani ni atangani thum vel kar khat thleng poni thei chumi huna chuan Iran kan be to don ani tin Donald Trump chuan a soi chuak ta hemi chungchang hi voin lam media lian te thu khel ber ani chhauta a hei kan puanga ni emoni thum nuwa emo kar le bulam emo hi chuanin Iranin dil pom lo ani chuan be pui thlak na thar US chuan kalpui don ta ni ti chu Donald Trump a thu chhuwa thar ber ani ta chutiang ani chuan Iran hian engtin emotal US lom zonga a om chu angai don ta chu ni ber maya Reuters puan dan hi han ngai thla ila Reuters puan dan chuan US President Donald Trump hian min ni zana ni jok mang chu thu chhuwa siamin Iran chu be le nge ngai ani don hi din Iran be apos pona changha reilote hnuwa hemi chungchang hi asoi nia tarlan ani Trump chuanin Iranin US ne na proposal thar thelu turarwa manna an siam ti ya media trend khatin an tarlan hnuwa Donald Trump chuan Iran hian di la pom lo ani chuan US rotna te apom don lo tak tak ani chuanin tuna changani ni thum emo kar le bullam hi chuanin Iran kan be nge yangai to don ani ati
Donald Trump a soidan chuan Iran hruai tu te chuan deal nei hi an dua min ron ngen zawk ani tin a soiloya in remna omlo ani chuan Tun Atanga Reilote-Ah hianin bepui thlakna thar kan hmu dawn ani buaina in thlathum hmelan hmu chho dawn ta a he buaina ti top tur le indona ti top tur hian United States chuanin amuanom zawng ani emo aral thuam lek zawngin ani emo ma ala dawn ani tin Donald Trump chuan a soya tuna hian amuanom zawng a chinfel kan tum hram ania chutiang a thleng thei dawn talo ani chuanin sipai bepui thlak hmanga he buaina chinfel hi angai dawn ta tina ni mai ti in Trump chuan thu chua a siam ta ani Hormuz Strait Iran in an ladan cha mek sia wang hianin hemi hong tur hian political pressure Donald Trump laka po hian na tak om mek ania ram rang European Union an ni amo sarkar rang ne na tangin Hormuz Strait hong tura Iran an du thu puan chu ani chuaya mani China a Trump hanjina po khan Hormuz Strait hon an du thu US China thu chu khan atar lang ani kha khang ani wang khan Trump po hian na zo ka Iran nor hi China changaron ho khan aron ho pui hani do bermaya chu wangin tuna hian dil omlo ani chuan ti chu Trump a thu soi an ni ta a na zo ka Iran a be inge hi media lian tam tak chuan an ring tak bokani heti lai hian Iran chuanin beinan to kani chuanin kil tin na tanga chan let na kalpuan tum thuan puang ve bok nimin tlai lam khan Iran thu chua then kha Tasmin news sina an puante kan ron tar long zor to boka khatiang deuh khania Iran an la khong viau maya Hormuz Strait hon chu soilo Hormuz Strait baltlang long te laka chi an lak dan tharte an han puang chuak deuh chu nia chu wangin Iran hianin he in beina ni somli omta khanin kan mel mate nung chang le mi je engkim kan zir chiang to ni kan thra chiang to ni ti kha an soi du dan kha nia chu wangin beina kan to kan ni chuan kil tin atangin ne takin kan chang le to dona ahma zong a in tu na hian kanin lungruala kan chak to zo kani ti chu Iran general te thule la ani Tehran chuanin Iranian Parliament National Security Committee an head Ibrahim Azizi chuan eksa posin tuna in beina Iran beina thleng mai tur Donald Trump ana ahuna son hla anga media ten an puan chung changa Ibrahim Azizi chuan chutiang bene chukan chunga thleng don ta sela mani in ven na tan adna thayang berin kan che don ani decisive military response chak tak han kalpui tur thu asoi Iranian state media ten an puan danin Iranina proposal thar ber an thelu dura hianin in benati top chungchang te pon ziaka tin kil tin atanga in beina Lebanon poni sela US pai zong te Iran kai noi buaina laga train an in thiar chu angai don ti te soi ani tin indo ni somni chung in dawa Iranina Chet na ato na zong asan le a hlo zong siam thaturin United States le Israel lam hianin an compensate angai don ani ti te Iran rotna thara hian atel ni Iran media te chuan an tar langa hi official takin US ne na la thelu ni lova Trump hian a rotna point som panga te Iran hian a pom lawani chuan ti in ni thum kar le bullam te hi chuanin bepui thlakna lian tak chak tak manga chan let atum ta ani kha Tehran hian US na a hrek na sangson na litir adu do na chu rotna thara siama hian atel ni Iran media te chuan an tar langa tin fan thanem tak tuna Iran thil nei angchi an asset chani emo an fan emo man theilo le che theilo US na a hrek be mek hei hi mang thei turin US chuanin a freeze zong chu a phel vek turani ti te chu in do ti top na turani tin US sipai US military US naval force tena Iran longchol mun an block mek chu an hong turani ti te Iran ina rotna an siam chu a hian atel ni in media te chuan an tar lang ani tiangani chuanin US hian ti du kherangem US in an du dan Iran ina nuclear al thuam nei tir lo te uranium a song bol zong ti top vekte an hnuai hel polo khoi a proxy militia te tran puina le sum le pai lama puina a kalpui zong te ti top vek chung chang te kha ania kha Iran in a pom thei donem a pom thei hi tu man an ring lowani
chu ania indona lian tak hi chu an ma chon le nge rin om viau mai biagrem na thok tu Pakistan chuan Paul pahni both side atang hianin alelam ve atang hian US Iran atang hian an goal post an son ve ni na soya until phut te lemin an tidang lam ve an tol son ve ni in Pakistani source te chuan an tar langa thotan ni khan Donald Trump chuan alo soi towa Washington chuan nuclear chungchang a thil phut Iran in a pom thei ni chuan a bak zonga chuanin alung oi thei don ni in a soi ni in media then khatin an tar lang antirnan nuclear al thom nei turani loti mai ba ka hianin Hormuz Strait chungchang le anhoi helpola khoi militia te atan pui trinity top turani ti te ponia chunga chuanin nuclear al thom nei lo tura in tiam thei don emo uranium enrich sa ati boymo ati chiate mo ma alak chunjom to loimo chung chu akal pui thei ni chuan nuclear chungchang BKUS thil phut ati hlotling thei ni chuan a bak jong chu ngai na thiamna om thei don ni om takin media ten an tar lang ani kha o Al Jazeera hi han lu chil lokila Al Jazeera hianin Iran US chungchang thuthar ron puang nual maya Iran foreign minister Abbas Araghchi chuanin Tehran chuanin sipai hmanga bei pui thlak na thar kal pui tur le chakzo ka hmala thei turin ahma a in bei to na traina zir chuak te soya chuta chuanin rin tok na le malak dan thar tam tak azir chuak ani chuwangin indona an kir le don ani pon ahma ayana zok le US Israel te makti khopa an Chet tur thu Iran foreign minister chuan a soi chuak bok hi Donald Trump ana ni thum nuwa Iran hian dil pom lo ni chuan US atangin be pui thlang na thar om don tia a soi nuwa Iran foreign minister Abbas Araghchi na ron puan hani ve thung heti lai hian US president Donald Trump ana China atlo kakan traffic o me a ho nu ni Reilote-Ah Russia President Vladimir Putin chuan China atlo ve ngal zat mai boka hi khovel nan ngai ven viau Trump ana China atlo vele engwang Russia President Vladimir Putin hian China atlo ve ngal ti chu mitam tak zona ania kan ria tangin China le Russia hi thokdun ania injom na tam tak an naya thodun na tam tak security chungchang apo an nei ani kha Russia Ukraine indona po China chuan Russia hena aral thuama supply ni ti chu US lam media te puan du dan ani nge a ama ero chu China lam hi chuan in Russia hena engma supply ni lo thu mangin an chang le tan phahul viawani ama ero chu heram pani te hi anin huat lo zia chu khovel na ria Vladimir Putin an Beijing atlo hianin energy security lama thodun na chu athu pui ber ni in media lenten an tar langa Siberia True gas pipeline rampani in kara thlun zom dan tur chu Putin a jin chan ber ni in media te hian an tar lang thungani China hian hei hi alapom lova chan chu China hian ramdang atangin energy alala ka wang le chu in hang fak nan ala mana wang ani deuh bera chu Russia hianin Siberia gas pipeline True hi China ne na in thlun zom tirin China hian alak lu ngei adu ni in alanga hemi chungchang hi Vladimir Putin hian China tlo chan ber nia soi ani China hi chuanin rampak khat a anthil momo zong lak hi a fulo ni in anga ya India ang thavin India po khan Russia tangin oil kan la lut charchara Russia tang khan kanin ngat thuk em ani ama ero chu Donald Trump malak na in tarif lama te India kha room thai kan nia chia sang jok India bungrua US in la ka tangin chia sang jok US te khanan lata ania har chatna kha India khana tok viau mai chu wangin Russia tang chawa mo lak hi a himlo ti India ho tu te hian an zir chuaka chu wangin ramrang atangin mamo India hian ala chho ta me kani chu wangin China po hian energy lama Russia tang chawa in ngana nei chu a feldonin a hrer lo wangin ramrang atangin oil gas te ala la me kania Russia hi chuanin China in a oil gas te helai Siberia gas pipeline kaltlang hian alak lu hian du viawani chumi tan chon Putin hian rem na Xi Jinping hi siam pui hatum hani o Gulf Bial Buaina atul tak le kan la puan chun zum anga Israel lama hian han lut phot tiang hei Israel lam hi Hezbollah lam ten an la in noi rep reng maya tuna po Israel reserve pakhat chu Hezbollah ne na Lebanon chim lama anin beiton na athi vele ta Israel sipai an thi chomol mol reng maya tuna Israel sipai
Lebanon-Ah hi Lebanon chim lama nimin lama Israel le Hezbollah in beiton nakara boral ania nimin zinga thil thleng khania tarlan ania heta hian ground in beiton na lian tak a chuak nia soi ani inka hai ni somli panga atana an po sei nu thil thleng ani boka he sipai hi major ni in reserve ania Itamar Sapir kumsom ni le pasari ani deputy company commander 551st brigade Mile sa ani a 7008 battalion ani Maklan commando unit hi a regular service na ani nge a West Benglama deploy ni ma se tun haya company hi Lebanon chimlama run deploy an nia heta hianin benalian tak a chualai mek ani wangin hepa hi nimin sing khan Hezbollah beina wangin at hitani in beitun na thlen huwa Israel Defense Force chuanin Lebanon chimlama Hezbollah target tharte bein malak na lian tak an kalpui zui ngal Sapir US tuna Israel sipai athile ta ka wang hian Lebanon chimlama inka hai nuwa Israel sipai pariat an thina anita April ni somparukhan Lebanon le Israel khan inka hai han kalpui tana kata tanga vo in thleng hianin inka hai chunga hinin beiton na hathleng de orenga chungani wang chuan Israel sipai pariat ngot inka hai nuwa anthi vele ta ani march ni atanga vo in thlenga Lebanon chimlama Israel sipai thi zat chu somni pakhat kai tabok nimin le ni zanlam khan Hezbollah chuan Israel sipai in khuarna Lebanon chimlam hun ranga drone le rocket an kap luta drone pakhat hi Israel lam chuan an lo kap thla a warning siren ti ri kani boka tin drone thren khat te chuka thla kan ngai lova munol zau taka an tla thung nia soi ani nimin thole ni khan darkar somni palikal ta chung khan Hezbollah target Lebanon chimlama hian mun somni panga vel Israel chuan an be man nia soi ania an target zinga hian ral thuam Hezbollah ral thuam da thatna te command center te rocket an ka chuan mun rocket launcher te Israel beina tanan man tangkai mun te Israel lam hian an be saklea tamtak anti Chet sak ni in Times of Israel chuna tar langa Israel hian Hezbollah in an man tangkai Christopher ni rich anti chulai mun chu an bom chiania tarlan ania chulai mun chu Mount Hermon tlang marlam atanga kilometer ring moza ta hla ani Lebanon Health Ministry in report on Begdanin darkar somni palikal ta chung in Israel beina wangin mi soman thi ni nan soya somjinga hianin pathum chu meichia ania pathum naupang te in Lebanon Health Ministry hian thu chuan siama Israel be pui thlakna thara hianin der khanaun Al Nahar muna te Taire district a te kalpuyania heta hian mi soman martar ni te in Hezbollah lamchuan thu chuan siamani Israel khan mi pui be puian thlakna mun tura mi pui chengte in thiar chuak tur khan antia chu nimin jing lampo khan kan puan to kha khatiang che khan Israel lamchuan be pui thlakna thar warning an ti chuan hmuna te khan kalpui le ta ani nichina kan soi Donald Trump ina ni atangani thum nuwa Iran indilan pomlo ni chuan Iran laka be pui thlakna thar kalpui ni tur thuwa pon chungchanga khan Israel lampo anin buat seina saviau ni in langa Israel lam media than khatinan tarlan danin tuna hian Iran laka be pui thlakna thar thole turin Israel sipaite leitui pui boru ka tangin anin ral ring viau to ni a soi ani engtin chiange rom mana an siam chu hriata ni lo na a manjana natine huwa Israel Prime Minister chuan US President Donald Trump kha abia a Iran laka be pui thlakna thar tho chungchang an soi dun ani kha khata khan thil tamjok chuan soirin ania hei ni somle chungin do nu khanin inka hai chungin inbuat seina tam tak US Israel Iran te ponan kalpuya Israel po hian US atengin ral thuam thanem tak an la lut le to boka tin ani ponan siam chuak reng boka an chaklo na lai nia an ngai no phui turin achun zan chol lovin Israel lampo hian ma an la chutiang che chu Iran an ni boka Iran po hianin China tangin darput missile anti mai main pet angchi air defense kha thanem tak an la lut mai thei ti US lam chuan an soi heta Caspian Sea lama hianin US military na Iran port an block le Hormuz Strait pialam Caspian Sea lama tang hian a kong hladeu ma sela Iran le Moscow hian in sumdon ton na le US in a hrek lai po a
a hrek na pumpel na turin Caspian Sea lama hian hma an la thin ti hriat ania chulai hmun atang te pawh chuan engangin nge Iran hian ral thuam alak lu anga engangin nge in buat seina kalpuyang ti hi hriat ani bik lo ani ole kan du tok mayanga tuna kan han puan thei china chuanin ni thum hnuwa Iran hian US rutna te an pom lo ani chuan ni thum hnuwa hian beipui thlakna thar lian tak Iran laka kalpuyani tur thu Donald Trump chuan a puang ta ani chutiang chuan Israel po a in buat sei ngala US chia hi che tur ani don lo US che ni chuan Iran hian Gulf biala US mun mai ba ka Israel chu a target ngal don chu wangin Israel hi a him don big lo wangin chema satu ani le mai thei chunga tan chuan Israel chu kil tina tengena in buat sei mek thu te pok an ngai thlak kha ole thu thar ber he channel kaltlang hian in lo ngai fen zelanga breaking news emo thulian tham tak thleng te omani chuan news kan puan hun jing le tlai chumi kar lakha te po chuan kan la ron ti chok thut lawang ti soi thei lo ani ole min lo ngai changin min lo ngai